Ling cikapen mulok bong adak PWD atwar ke claim asai ke ajok dong lang no adim cek ke atra kacing thang. Dipu tarang so KCS asai malong Karbi Film Society Executive amai kangni. Nomor 3 Cintong constituency along ingthir jir kijun arang pen cenglok ongbu ason pen katora. Ada berita long pen karong pajirlo non berita ton pen arvita. West Kar Benglo angkang pi kacing thudunji apan Congress kachari ahut all round development lapen non BJP sarkar kachari ahut parivarton pu along Hamren district AMP angkang kacing thudun jesemet kaceleng atawar mesen awe. PWD Road Division by Thalang Sopen Hamren Chelangpet Aningkan Wang Ningkan Kang Tim Kaslam Judun E Plengun E Towar Kasilam Asai Ki Oi Ajam Ki Bilapen Langa Hor Kawe Penajok Motor Ki Theka Cheleng Hut Kachek Pegason Ka Kisung Dolapen Towar Ang Bongalong Henodak Amat Sang Hamlute Akapreka Motora Mukha Chehela Jia Phan Anta Adimawi Lapuson Tado Lapuson si vo signify ingkora truck si ari kadurated araratu amithanga hem check hojai kachujor dam jia phan kachupon hut kaprek pen towar karang kha check ajong ada porphai sirkep apor pen porphai kreni an ongdum towar kachelengatum donang pronglo Hamren Police Reserve pen keton kelang asai khiatum khiruni Mohila Samaro along Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal kibangji pura keton kelang arpo bha kedamatumta ghonta inghong pen ke hat japan bidi juddet anlo Hamren pen dongka mukam ka chelenga chak ke thenai tawar PWD asai kampen sai ke klema sai ke oya puthak Karbi Anglong Autonomous Council ke cari CEM atum pen chelang donasonte lapuson asai ke oya reji kaliji puta ka cheleng kisunga ran tumpen chethan renti Ajat punon Congress ke cari hut pen non BJP ke cari hut amsitame ninging samjin pen mesen ka cheleng atawar Hamren pen dongka mukam adak anta avedetlo PWD Road Division along contractor ka chuklematum arling ke thiatum aphan percentage ki pinang pen sai ke claim asai ke oya puthak kachikubir avitte ke na hokot tawata lapuson se thekpon long bom jilang puta pradatum pen akoi pi labang sotowar phan kaprek aduma phan contract pipera Karbi Anglong Autonomous Council ke charivek abang pho tumpen claim pon polote towar mesen long po kali polote aningkan wangta kuti le ningkan arjon claim sita towar ka henuki laputhak thak jipusi aningipung arat atumpen pherang kyang no lam he jai pon kat news apherang ke hundor kro Hamren pen nakilo biota Cintong constituency arat mesen kijun alang awarsai kawe ajok radatum aningkan wang da barla aporote pokesu akesu pencenglong prekjam akesu ason kilong renti abirtalong athe Cintong constituency aratum hakwa akayason si non puarnia damaran maren lapen munit angbong ilongwet adim lang kijun rapet lapuson adim ta dolang pusi pherang kepen birtanang pale Ingthirjur lepen mesen kijuna lang kilong lia jok barla polote radatum asonason ki so phai ki barapothak pen anchirok tok Cintong constituency radatum ningjirinti Pinpur damme Congress peningkan krep ho Karbi Anglong Autonomous Council ke charia hut lapen non BJP pen chari bom ahut pusitame non ke khibom Cintong MSC Prodip rong pia phanse Cintong araratum vote jok pen pahai bomlo Cintong araratum alang liphan aning kachi thepen pahai bom phisita kijuna lang kachlenga tor pen chenglok ring ame hai hu Cintong araraphan warsai kipon thek thedet ke chok che komat lo Congress ma BJP lo ma inte Cintong MSC mate em Prodip rong pi lo ke chok che puta raratum Jupon pado Lasinon kibangjia porhut lahaik akisung pen Cintong aradaphan pajok thek the pulote ke chok che ke Congress takali BJP takali ke chok che ke em Prodip rong pia phansi jong pon ver poputa Cintong constituency aradatum ningjirinti Karbi Film Society pen patir pi ponsi busik ne pha engkora troxi arni dipu taralang su KCS asahem aung pharla along Karbi Film Society executive body amai kangni Mayalong ongdung ceparjan abang pubang piatum citong dunsi RD dojot pen mai padupon Mayalong pinaan cingwai cingsai ponsi akimi Karbi Film Society amai pu duniram tisu lapen konchun bang dilipe atumaphan arpu pekpondo lapen bidisar lake EM Barim Bida Singh Rompi KCS amai pu Chandra Singh Kro Ward Commissioner Abarim Samson Terang EM Rop Singh Teron MEC Horen Singh Be Art and Culture Deputy Director Himari Tokbi atumaphan pekpondo ini lagi ini dapat kita langsung ke abang itu nomor Anparta Mayalong Kacetong Dun
Karbi Lamarjan along Chiparjan abang pumang piatum Afanta Pregjam arpu pek ponsi Ingsam jin pen mai pachut pondo Non malam sopor Pandina Parman Berta Mungton Poniksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ হেৰা এনআৰসিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন যে প্ৰকাশ হোৱা কথা আছিল কিবা গম পাইছা নেকি বিজ্ঞাপন এটা পাইছো দাদা বলক দাদা এনআৰসি অফিস যাও ভালদৰে সবিশেষ জানি লও বলা স্যার আহক কওকচোন কিয় বা আহিল এনআৰসিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন যে প্ৰকাশ হোৱা কথা আছিল কি হৈছে তাকে জানিবলৈ আহিলো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি পৰীক্ষণৰ পাছত যোগ্য বিবেচিত সকলো আবেদনকাৰীৰ নাম সন্নিবিষ্ট কৰি নিৰ্ধাৰিত সময়মতে এনআৰসিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন প্ৰকাশ কৰা হ'ব খচৰাখন ওলোৱাৰ পাছত বা কি হয় এনআৰসিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত দাবী আৰু আপত্তি জনোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব দাবী উত্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নেকি এনআৰসিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাত যদি কোনো আবেদনকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেন্তে সেই আবেদনকাৰীয়ে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে দাবী দাখিল কৰাৰ আকৌ এটা সুযোগ পাব আৰু আপত্তি জনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি যদি কোনো অযোগ্য ব্যক্তিৰ নাম এনআৰসিৰ সন্নিবিষ্ট হয় তেন্তে তাৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি দাখিল কৰাৰো সুযোগ পাব স্যাৰ কওকচোন মই যদি সকলো তথ্য পাতি ভালদৰে পৰীক্ষণৰ সময়ত দিব নোৱাৰিলো তেন্তে মই সেই তথ্য পাতি আকৌ দিয়া সুযোগ পামনে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আপুনি তথ্য পাতিসমূহ দিয়াৰ আকৌ এটা সুযোগ এই দাবীৰ সময়তে পাব দাবী আৰু আপত্তি দাখিল কৰা পদ্ধতিৰ বিষয়ত সুকীয়া বিজ্ঞাপনত প্ৰকাশ কৰা হ'ব তাৰ মানে এইখন চূড়ান্ত এনআৰসি নহয় এইখনো খচৰা এনআৰসি সকলো দাবী আৰু আপত্তি নিষ্পত্তি কৰাৰ পাছতহে চূড়ান্ত এনআৰসিখন প্ৰকাশ পাব আৰু এই চূড়ান্ত এনআৰসিখন 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশাৰ সময়সীমা অনুসৰি সকলো প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এনআৰসি আমাৰ অসমৰ কাৰণে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলিল আহক আমি সকলোৱে একেলগে এনআৰসি উন্নীতকৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihina mupi putar bertalo bangtulo KSA lapan KSU tum chelangsi busik ni pha engkor atroxi arni basic training center along DLED admission karbia khemate SD Hill atum kelong du na phai kijum hek ajok men ka chathap ke khangdam aberta katnin salong berta nang pale KSA lapen KSU tum karbi mate dak local atum aphan ke charlia dim pipon nang ji pue pak pinpur alo basic training center principal aphan ke pajerdam lasi bosik ni pha engora troxi arni fresh DLED admission ke papilong ledat lobusik KSA amai pu bijoy belaben KSU amai pu George timongatum pen birta nang pali an partala sobuthak karbi anglong autonomous council education in charge jokot singh ingtiam phan chitong damsi DLED admission aputhak karbi anglong autonomous council atum penta langchari dunang jipura kachingwai dam padu
Bukulia rong sepi rong nagor along phiroi karchu pen ke pami un adawai inu da bang pu pen joy ke pen kelong ja puthak busing ni pha engko da troxi arni karnu za sa hemalong birta nang pale Bukulia rong sepi pen kilometer ke thom an bak kahilo rong nagor along inut abang pu phiroi karchu pen ke pami un adawai ke dua birta long tu tangsun terang arong pu samson terang pu ke nang lihan lodi kalang le nang le la phiroi ke nep ke mento ning kan pen la nep bom ke oh pinango pen lo pene 2006 aning kan pen lo mo ke ne bang nang thekon long le he ni le tu man ta hok pet si mo thing pia rong long nang li ne bam check lo la si non ta nang li long phurui do nang li phan yana ar ju chelo bola ke chelo aku ar chura tani duwai ta pi theke antela mo mane mana phan phurui kar chu pine pulote nang li duwai ta pi thek lo bo pi thek lo la si nang dun pinang do lo ke la si nang kar ju lo he mo nani nana jong si phurui kar chu bang do pulote nang li phan nang pa humri ji pulote dak bukulea langsung terang rong rong nogor 7 terang rong sikitu Samson terang pulote nang ilong pahumri na nang linon ta nang lirideng long phurui dolo nilitum ta nang bisas lo tong holang puthibia phiroi karchu pen ki pamya dwai ki dok ko jong phiruya phanta phiri re pin pen acha thogalong chewek tan la pason ta claim lasikumat ne phan jong si phiroi karchu dokok pulote toksikot pen alang lilong humri dam pen phiroi karchu pen ki pami adwai long ji pusi ki pachini pona birta riptun long ada berita bang lapan sikang tuan peneglo domet hang me kardom